Kalau kameramen ho. Sido di kayo Oh, setelah nane pak, bagi semua senang pak wes. Kobor, orang itu tak. Oh, kami friendly kuri lo ngak. Di friend kuri tu boleh. Nah kameramen nanti kalau ngono, cok, kau mau makin bang nih. Arju tu boleh mana friend kok. Nah, aku dah pernah deh. Harapan kamera nanti tu jon deh. Cok mah. Cok deh. Entah, nah ada jon deh. Oh, cok nanti dam nanti. Oh, kameramen, kita ambil dulu. Oh, the boss ready lagi yo. Tetap ini sih lah bang damling yang tun krim ah. Damun dah. Hek kami tu nang polis malah bang damling tun krim bang kita ngomong. Dulu. Gode, oi, celang. Gode, celang mau frame video tu kau gode. Frame video tu, nani oi frame video tu kau. Frame video tu kau gode ho. Kuda si kamera tu yo. Kalau kamera ke? Dah. Gode, kau deh. Yang dah kameramen ham deh. Dah. Kameramen. Oh no! Kalau kameramen ho. Sido di kayo Oh, setelah nane pak, bagi semua senang pak wes. Iya, kameramen ni pring apa kuri tu untuk natong kajunya. Oh, halo bibi. Yo ni mana call po non prank studio tu pula. Mana call po deh. Dene darling ho mana call po. Tuh prank kuri budak. Pring kuri tu ha. Toh, apa yang kami tahu? Toh, Kepilih ho. apa minyak he? Tuh pilih apa dah? Oh, halo Tilo. Yang SK dalam aku. Cuti bang oi. Ha, SK? Kibang nanti. Kunas ke? Kunas ke?